nyuma yo kwihiringa akarara hanze agatera ikirenge, ariko intumbero ye agakomeza akayishyira imbere. Icyamamare Bruce Melody, uryama neza akagenda mu modoka nziza, abantu bakamubona nk'icyitegererezo. Yaciye mu buzima bugoranye, ubu bukaba ari uburiri yararagaho. Byakugora kubyizera, ariko ibyo mvuga urabona ko mbihagazeho. Iyi ni ifoto imaze imyaka myinshi, urabona ko yafashwe na kamera yo mu bwoko bwa kera. Iyi videwo ikaba iri hiti ku buryo umuntu wese yifuza no kubona ibindi bintu bijyanye n'ibyamamare byahishwe. Iki ni icyumba, biragoranye. Urabona ku ruhande hariho utuntu tw'udupapuro, ikirenge, ariko hari n'ibindi bintu byinshi nshaka kuzabereka. Icyo musabwa ni ugukora subscribe kuri iyi channel, tugakomeza tukagendana. Guys, ubuzima burahinduka. Togotogo yawe menya ko iruta vewiti y'umukire muturanye. Icyo nakubwira cyo, umwana ugendera mu modoka se yamuguriye ntakagukangishe. Togotogo yawe wigendera ushanga inkweto yawe ihengamye. Iyo nkweto ihengamye kuko ifite ubuzima burebure isobanuye kuri wowe. Icyo usabwa ni nk'akakurataho miliyoni ku giceri cy'ijana cyawe.